پشتی بربروبونا اورینت نیوز جگلک رخنین جواکا کردیر مخواست نرینن هن روزنامه‌وانان ده هلسنگاندن اورینت ده ناس بکن به تایبەتی ji کارمەندên kanalên navdewletî. اورينت طبعا كانت اعلام الثوره والناطق باسم الثوره. ام نكارن بيجن كانال اورينت سر بخويه جبر او خو بكانال شورشي ردا ناس كرن وكو دزگاه كشورشي گلكي باشه لجبر اليگرياوي هنجاران لگوري بيوان راگاندني خود خشاشيان ده لي بنارينا من اوج مجبوريه بالطيبات جبر تفلهفيا روشا سوريه تنهي فيك من جوان هي كوخانه كطرفدار جهن الين شورشيره لسر حسابي هنندن افا قالك جرينك كانالك وكي كانال اورينتيك وكانالك يعني امشي بيجي مناو دانكترين كانال شورشي وكاريه وقت شورشي ده يعني وشان خو هبت تلویزیون نافدولتی جی ددما و گوهستن آوان جنوچین روجاوارا آنگو کردستان سوریه او جی هنجاران راستی رخنین گران جبال کردان فتین. ایک شوان دیار دیت من هایجی هبو یختشی سوریه و هندک ناف منطقه کو کرد لی از گریای هندك لو انا قلق بس نامي كلمه حد ممكن هندك لو نجي قلق رخنا المقرت يعني حتى بدرجه كو اسبسل انا كذا هات ما حسب كرن تلفزيون كردي جي رخنين لديجي خوا بكارك نورمال دبينن لدي بيجن كو رخنين كردن سوريا جيان هر آلية كيدن بيترن اف بروبلمز ما راجي شدبن وقت بينو افتشتك طبيعيه انه خلق مثلا بيجا رخنالته بكانو تا اليكي سياسي دغري اليكي دي برده يعني افتشت بينو تشتك طبيعيه يجبركو مثلا هر قناتك سياستك وهي تشتكي وهي بس الرجافه كردستاني افتشت زيتره وقت بينو ما افتشتك طبيعيه وبتايبتيكو الراغهاندنا كردي ان جي راغهاندن الرجافه كردستاني تشتك نهب د دسپیکا شورشا سوریه دا هن کردن سوریه دگوتن الجزیره و العربیه گرنگیه نادما جبرکو کانال عربی و شوینینا له همان رقنا لکانالین کردین باشور کردستان جیته نگرتن تفی کو هنا جوا کانالان یک ساعت روزانه ترخان کرنج بو کردن سوریه هر وها همان رقنا لبولتنا کردیا اورینت نیوز جیته گرتن بشکج اندامن یک سید بینن کو بولتنا کردیا اورینت بویا رو نهید دو ده همان دمه دا گلک آلیگرن پیدا جی و بولتنه به کانال کا تروریستی یان جی اردوغانی هجمار دکن لینو شگهانین ما تکز دکن کو او هول ددن نرینن همو آلیا بگرن لو ما کسی گو کار بکا بگمان و بکفشاشی اندجی شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولیر